Bomakhelwane kanye nemaphoyisa eMango bamangele kakhulu lo mhla ekuseni nakuzakuba kusa kusombuluka nawo umnyaka na kutholakala umfati kanye nenvotsa endlini yakhe lo mfati. Anzike kuthiwa umyeni wakhe ushayelwe elicingo watshitiswe ukuthi lona wakhe ujumsile khona emntini wabo. Sekuphuthume ngalokukhulu ukushesha asuka khona enkonzweni wayefika ekhaya wafika watibonela yena ngamehlo lapho akhanze khona wakhe aleleke esponjini naleso singani sakhe banjengana abadalwa. Anzike bese uchazela umsakazo kanye nemaphoyisa eMango ukuthi uyithole njani lenzaba futhi yini lekayibonile leyathi solo kuyametfusa lokho njengoba lona ngumuntu wakhe likabheke ukuthi ngabe uyahlonishwa nanoma ngabe kukhona laba kwendabo laba lababili. Angithikana ngishayele bomngolweni angithika amanzini apha ngiswaya ngijabele angithike sewangena la kakhulu awona ngifika la ngishayele impela ukuphi athi hayi ngisemotshana hayi hamba sawukhandana endleleni kuthi ngini ngishayela umnakethu mabuzo mabuzo uthi ngibukisa lokho na nakulokhu lapha ekhaya nasikhuphuka lapha ngishayela ngisathuke kubala kamabilisi nasifika ke ngina lapha esithi swakhanza ke indaba le ubabili lo lapha nje lo khona lo khona yini matarasi lapha esithi ngro bashutha ehlomela indlela futhi okay hayi umnakethu ke bathi hey kalala sine asifuni ukutolwa na sifuna ku-addressa ngifana sokuthuna sothola ke lezi athi shoko lo mngamo uthiwa amabuza yena hlala kwa PTS yabo so inzaba nje lenkulu lekhona ngileke ukuthi ngifole umfati wami walethwa inkantolo anenvotsa empexeni ekhaya lami nami ngishayele 999 ngizangasini ngisikolele emalokwana nasikhala emaphoyisa kusi edangala nala Solomon S'khatsi sula efika nakhona Solomon si-create le evidence ukuthi kube nento lebhalwe phasi yabona ukuthi ungathiwa wende ekuqala umthinda ke vele asake nje umthinda vele samtshela asili sine nje sifuna ukuthi sive kahle ufuna ufika lapha nginjani phumeke lapha shayele babe Chris somtsala bala enzaweni lenami lenzawo ngayithola ngabo le hey babe Chris utongikhutisa la ngomhlolo ngihloniphe komuntu omtsala bese bangigudila ukuthi wakhela ngendazi ngivele ngayo hey futhi nawe utongibukisa la imhlolo lento ngibona la ekhaya kabangihloniphele be okay in the process shayele la phakathi channel waso sizama evidence ngoba lento lena lesinye isikhathi iyagcina seyisethi inkantolo bese igcina seyikuphi kufuna kube nale evidence ukuvele kwentekile ugangekile kanje Msakazo utamile ukuthi ikhulumisane namake noko akafuni nani ukukhuluma lenzathela lo msakazo wathi akayekelwa akafuni futhi yena kushuthwa njengoba lenzaba ingawudzingi umsakazo. Anzike uphinze waveta ukuthi yena ukhathatheke njengabantu abakhe lebahlala nabo njengoba naye futhi angumuntu lowatiwako njengoba ngithishela
Matawuphila kuphi bantu bakhe nangabe yena sekavela kumabona kutse. Ngampela nawo malungelo ikhonje stand for people lekubona ukusapha imphathi kahle. Nisithembisile la sikhamela ngenzi noma ngedeli todlala. Hawu, ngithishela mina. Nebamfana. No. Angeke. Ufundisa kuphi manje? Ayasungile wena. Ngabe ndike lapho wena ngeke ukuchaza wona manje. Cha manje mina ngifuna ukuva nje ukuthi kwendekeni. Awungeni kule ndaba. Ngifuna ukuva nje ukuthi kwendekeni mina manje angingedi kutolwa nawo. Ngicabangela abantu abami. Nawusho ucabangela abantu abami batawuphila kiphi society. Batawuphila kini. Wena ubacabangeleni manje ngalesikhathi ndalo. Ngahlukana lokuva 8 years usangene njani? Bosangene njani ukwenda njani akushiya wakho umfazi. Uma nje. Cha sengiyabuza nje manje ukuthi sewungaze utena elandlini yalo ubaba wakho. Iphoyisa lemango libongele sento sadlamini ukuthi angabi nelidlame kodwa ke lesiqiniseko ukuthi akayikhiphi ingadi futhi akabi nalabo lababili wathi lokho ngileba kukhusatayo kwamaphoyisa emango ukuthi noma konakele akuhlale phansi kukhulunywe mabese sekuyahluka betwana ngokuthi kushayane sinalo mmango ngoba leqiniso lethi nawo indvodza wakhile emangweni kusuke ulahlela ikusasa lebantu abakho ulahlela ikusasa lalommango ulahle nanawe nje uthule sigcoko boyindvodza beyihloniphekile bese kuthiwa hawo ekugcineni kwakhona sowukhulile ungaka ulakhile likhali njengaleli wabese uhluleka kumelana netinkinga letibhekene nazo kanzike singani sakhe lekathi yatholakala naso endlini besikhathi sikubalekela umsakato siyafuna ukuvela kumabona kutse njengoba besikhathi senta siqiniseke ukuthi siyayibalekela ikhamera lomsakato anzike umsakato khonile ukuthi iqophe leti tithombe lebangathanzike ukuthi bakhulumisane nawo umsakato njengoba bekade bawubalekela noko emaphoyisa emango akhonile ukuthi yathinsane bemithetho labetile nabo batoti bonela ukuthi ngabe kwendekeni kuleli khaya umsakato sitawuchubeka nokuyilandzelela lendzaba njengoba nadzadze uthite utawusathatha inyathelo temthetho njengoba umsakato sewumthwebulile indzabeni temsakato echannel Yemaswati Beka Kimberly Mavuso, Yamakhwane S'khatsi.